Oh, Anora. Il-film indipendenti Anora kaxkar l-Oscars. Il-film jifoka dwar l-istorja ta' Anora, tfajla li taqla li xintaħa mill-industrija tas-sess u li iż-żewġet Iben oligarka Russu. Dan il-film rebaħ 5 unuri ewlenin. Fosthom mal-aħjar film u l-aqwa attriċi fir-rwol ewlieni, Mikey Madison, fis-97 edizzjoni tal-Academy Awards. Il-film kellu budget modest, $6 miljun, ferm inqas mill-budgets medji allokati għal-films ta' Hollywood. Għal 5 snin insibu illi films li huma dwar nisa u li huma character driven rebħu. Fil-fatt kellna il-films bħal huma Nomadland, kellna l-films Coda, kellna l-films Everything Everywhere All at Once u issa Anora. Id-direttur tal-film Sean Baker naqqax ukoll ismu fl-istorja bir-rebħ ta' 4 Oscars għal dan il-film. Fosthom l-aqwa direttur, l-aqwa editing u l-aqwa screenplay oriġinali. Fid-diskors tiegħu wara apprezzament għas-swali tradizzjonali taċ-ċinema. Where did we fall in love with the movies? At the movie theater. Madison għandha 25 sena. Din kienet l-ewwel darba li ġiet innominata. I never thought anything like this would happen in my life. I love making movies, and I've dreamed of being an actress that would be able to be in a film like Anora my entire career as an actress. Adrien Brody. L-unur għal-aqwa attur mara l-Adrien Brody għal-film The Brutalist. I'm here once again to represent the lingering traumas and the repercussions of war and systematic oppression and of anti-Semitism. L-unuri għal-aqwa atturi f'partijiet sekundarji marru għal Zoe Saldana għal-film Emilia Perez. U Kieran Culkin għal-film Ariel Payne. Conclave. Il-film Conclave rebaħ l-Oscar għal-aqwa adattament ta' skript ta' ċinema. Fil-waqt li l-unura l-aqwa dokumentarju intrebaħ minn No Other Land. L-aqwa film barrani ta' s-sena li għadġit kien I'm Still Here mill-Brażil. Iċ-ċerimonja bdiet b'tislima li Los Angeles, moment spetakolari li karatterizza l-Oscars kien il-medley ta' kanzunetti ikoniċi mill-films ta' James Bond. We will stand tall and face it all together.